Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Colosas Kapitulo 3, versikulo 13. Agiinanos kayo, agpipinarabor kayo. No addariri ti maysa a tao, maibosor iti sabali a tao, pakawanan nyo iti isumatla ang awagas, apanang pakawan kada kayo ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Manuti ka sa pulam, Loreto. Mabalinan ti 20,000? No mabalin ko market, na yun ang pay manang. Saan mo't ngaminan ngagpautang ti sigod a supplier ko? 30,000 latang rodan. Pagpuunan mat ni manong mo ayoli sisti daduma. Tagmula ka numanan. Mabalinan day tamanang. Noan niya ti umanayan na, di iso. Ilistak Wan manang. Bayadak to no adda mailako. Aywanam ngamin anasaya at dagiti mulam. Saan aday ta cellphone mo ti dumdumugam? Tapno saan ka ang mabangkrap? No trabaho ngamin. Wan manang. Mabiit lang nga rod Taalag ti kwarta, abulbuludam. Kumusta nga dagiti mulam, Loreto? Awanin manong. Naliwayak ti nagsibog. Ay, uray da kami kanimanang mo ami. Nadadaal ti mulam Napigsamot ngamin ti bagyo manong. No sinibugak mo't laeng dagiti mulak idi, sigurado naperdi mo't laeng. Ket, agmula ka manan. Wan na, ipadas ko manan. Adda pagpuunam? Ay, nusak. Awanan pagpuunan mi kanimanang mo. Mabainak mo't nga umutang manan iti supplier mi. Taadda pa'y saan mi anabayadan. Padasam ati bumulot kinimanang ani. Manumat ti ka sa pulam? Amangan ko nak, no, mabalin mo't ti 30,000 manang. Sige, ang ilistak Uwan manang. Agbayad kami to kani ami, no adda maapit mi. Okay. Anya ti mula yu Pepino manang. Aywanan yung ngamin anasayaat. Tapno saan amasayang ti kwarta. Uwan manang. Kano nawaya kayo, makipurdiya kayo. Tapno adda igatang yu iti bagas. Saan kat aday ta agut utang ti amuyo? Uwan manang, kasta tiramidan mi. Wan, kunam. Ngaminton madamdama, di yu mat aramidan. Kas kalabak ng tumat ngamin nga agilad-ilad ije balayo. No awanin ti trabaho ije gardenyo. Anya ti kunam, ani bakit? Pinautangam ti kabsat mo? Wan, lakay. Inted mo lat ako man apay nga utang pelangay. Saan mabalhin? No idinapalpalabas atawan kat nang tedak iti pagpuunan da, ay saan itan? Saan mo't amabalin libre akanayon? Amang ano panunutin da, akabsat mo ida kat singiram pailang ida. Ay nalakay, sagte 30,000 pesos ti binulod da. Dakal mo't kaya. Wana, iso asingirak ida, tapno di da mairwam. Uray kabsat ko ida, saan mo't amabalin adaw-dawaten dalatan ti kwarta anagrigatan ta? Uwanin singiram ida ta, medyo dakal mo't gayam ti binulod da. Kunak 5,000 lang. Uwan kaya. Aday deliver da sa milyenton malam. Pakikitam to. Sige. Day, nakamula kamot gayam Loritaw, anak kaw. Idi pa ila napalabas sa bulan, ananang. Nangalaam iti kwarta api nagpuunam. Binulod ko kinimanang ani. No kasta, imutang kagayam kan manang yaw. Uray ni Manong Roy, nanang. Naimbag man, ta saan anagungat? Medyo sabali ti tono ti boses na. Ang saan mo't anagunget, nanang? Kitaon nyo di yu abuswan ti kinaimbag ti kabsat yaw. Katuan mo't ngamin, nanang. Agagat kay ngamin, tapno makaurnong kayo mat. Nunawaya kayo, agbiro kayo, iti pakitang danan yaw, ta isupay. Madanagan ak unay bakit? Apay mat,
Adda ka naman umay anapig sa abagyo. Anya? Nakita kiti Facebook. Kasano pa yun ang iti mula ka natang? Adda ayang agpaiso. Kita mi ti Facebook Kan nangagkumot lang iti radyo. Awanen Dakkel alogi no maperdi dagiti mulam. Italaang manen nagmula ka. Kastapay ti mapasamak. Wan nga rod bakan. Sapay dakkela puunan tinairwar pare ti dayjay. Ikararag tay latta. Asapay la kumata saan ang maperdi dagiti mula tayo. Lakay. Awanan, Roy. Nakapigpig samat ang tiyangin kan tudo na. Ay, awanan. Malugi tamanan. Anya ngay nga, Rod. Ay, saan tapay lang ang naka-recover? Ngam, adamanan ti panubok iti biyag tayo. Agsasarunumat nga, Rod, ang tilugi tayo lakay. Awanan, may lumlum tayo gaya man iti utang no kastoy laeng. Dagiti nga tamula damanong Ulysses. Ang mga nun naperdi matan nakapigpig sa tituto iti rabi Italaang manan ang nagmula da. Numabangkrap da. Ay, awanan ang mga nudidan tuwag pautang. Adumat ti kwarta ni manang mo. Saan lang at ti garden ti source of income da. Adamat dagiti daduma at trabaho da. Sa bagay hindi Problemado kita, nanang. Anya ngay nga rod, saan tayo mo't kontrolado ti mapaspasama kada tayo. Utang mi kan ni manang ani tinaigatang iti similya. Sa ita, naperdi manan. Pangalaan mi ngayon iti pagbayad mi. Ay, pasensya ka, Roy, anak ko. Uray siyak, awan mo't maipautang ko. Diyak amo, no kasano amang rugi kami manan, nanang. Anya nga tayo agbiro kayo pa'y laang iti pagtrabahuan niyaw. Ha? Anya kumangay at trabaho, kaday talag mula lang ti amo mi, nanang. Kompormi at trabaho, tapno makaurnong kayo iti pagpuunan niyaw. Anya man ang tigagara yung adwa. Sikan ti mangibaga, Loreto. Sika na manong. Plano mo't daytoy. Agawaan nyo ti mangibaga, tabisi Ay, kuwa manang. Numabalin kat pabuludan na kami kumamanan. Manen? Siyak man tinakita yun apagutangan nyo? Di yun to pa'y nabayadan tinaudya binulod nyo. Awan nga may nandadumang asit ganmi, manang. Sigalaang. Awan maipautang ko ita. Pangaasiyo, tadida kang pagbalinin nga emergency fund tunggal maawanan kayo. Agpapada tayo lang nga kasapulan. Agpapada tayo nga apektado. Naggapo kami kini Manong Roy, iti ayan ni Manang Ani. Anya ti naramid yu ijay. Bumulod kami kumamanan iti kwartana. Ngam nagadumat ng timbagana. Didak pagbalinan nga emergency fund yo, numawanan kayo. Kunanakit din ka na kami. Ala, ay katagiin nanos kayo anak ko. Kasano nga giin nanos, no kas di mati ugali na, nanang. Makapaupay mat. Ang mga no talaga nga awan kwartada. Taagraman mula da, ay kat nadadaol. Ang mga no na-stress laang ni Ani, iso akas ta tinaisawang na. Anya, ada ka di impabulod ni manang Ani? Ay, awan nga ron bakat. Ni, kasano nga rod day tangay? Diyak mo. Awan mo't nga ron urnong ta. Agaplayak nga roden Ha? Pagaplayam ko ma? Ijay sentro Saan tamat ang makamula no awan puunan ta? Siya nga'y mat. Katagaplay ka mat Agtrabaho ka. Tapno dagos ang makaurnong ta. Kasano nga rodan ti anak ta? Ipaawer ko pa'y laang iti kabsat ko. Awan mat pagpilyan ta. Ay, nagrigatan na yati kastoy. Naimbag kumamot no saan akas jay ti panagsasao ni manang. Ha? Apay, anya timbagbaga na. Ado tinagsasakit a balikas na bakat. Diyakon ibaga, ta sigurado a masaktan ka. Ay, talaga asabalin ti ugali ni manang Ani ita.
Ani, nasakit tinakam dagiti kakabsat mo kan ka. Anya launay ti pagsaksakit ang tinakam da, nanang. Madi ka no ngamin ti panagsasaom ka dakwada. Tanao maakmatan, nanang. Kaslabang ko ti panagkita da kanyak. No kasta amay busanda, manang lakanayunan. Uray da kami mat, masushort kami mat. Ano sam dagiti kakabsat mo, anak ko? Kurang damot ngamin iti diskarte no daduma. Day tatijak kayat, nanang. Agpapada kami lang adda pamilyana. Di da maupay iti imbagak, tapod numat. Kan maysa, di da pa'y nabayadan ti binulod da kanyak idi. Agiin na anos kayo kumang kakabsat, anak ko. Umada ni manen ti Paskwa ken baro atawan, aday anak ko. Nanang, imay kayo kadi dito'y balay, tapno lang ibagayo kanyak day taabanag. Dua a Paskwa ken dua a baro atawanen, asaan kay anak kadua, anak ko. May mayatan ti kastoy, ngem ti maurnong tayo ije balay, nga adda sakit tinakam ti tunggal maysa. Noan yaman ti diyo nagkikinaawatan nga agkakabsat. Agpipinakawan kayo kuma. Isuda manan ti kampiyan nyo, nanang. Saan akasta, anak ko? Awan ti kan kanuno nga kada kayo. Tagpapada kayo iti imatang ko. Kunak tupay kat. Pangaasim, anak ko. Patgan nyo kumamot tikid daw ko. Agpasyar kayo kumamot, ijay balay. Anya ti plano yun, anang. Maurnong tayo kadimanen ije balay inton Paskwa? Ay katuan kinasaritak ni manang yoan ngam saan pa'y nagdesisyon. Barang umanugot da maurnong tayo. Anya? Tapno maornos matlaang ti diyo nagkikinaawatan nga agkakabsat. Ay ni nanang mat. Dua atawan ng tinapalabas, anak. Pangasiyo kumamot at apat ganyo tikid daw ko ama kompleto tayo manan. Mala, wanan, nanang. Agyaman anak ko. Noan yaman tinagkurangan ni manang yaw, pakawanin niyo kuma. Agpipinakawan kayo. Iti kasta, agsubli ti ragsak iti pamilya tayaw. Anyat plano, bakit? Jak pa'y ammo, lakay. Agpanunot kan tanay. Dandanimot tan ti Paskwa kan baro atawan. Jak nga rod makapagdesisyon. Sa akong tag-desisyon bakit? Iti ayan dananang ti papanan tayo inton Paskwa kan baro atawan. Tapno makumpleto kay manan nga kakabsat. Iso tikid daw ni nanang, sana ya? Lipate mo, non yaman ti diyo nagkikinaawatan nga kakabsat. Agpipinakawan kay ngaminan. Apay, nalakaaya? Kasano nga rod ang maurnos ti relasyon nyo nga kakabsat no kasta. No awan agpakumbaba, awan talaga asaan na maurnos dayta. No kasta, makaumay kayo, anay. Wenanang, da kami kaniyo lisis ti makaamu iti lechon, makaroni, kan dadom hapay. Ay, sige. Ibaga kada Loreto kan Roy, tapno amuda. Diyo pa'y nakasarita, ida? Nga kasaritak manan, ida. Ibaga nga imanugot kayo ang maurnong tayo ije balay. No di da ngay umay. Panagkun kat nakaamiris mo't tendag ijay. Kaskan ka. Karayon kumat idaabagaan nga agiin nanos, kan agpipinakawan kayo nga anak ko. Kumusta kayo maten, Roy? Nasaya at latamot manang. Kumusta nga iti trabahom ijay sentro?
Damag ko kat adda trabahom ijay. Wan manang narigat, hanggang maanusan. Awan mo tinala ka at trabaho. Husto ano kasta? Daami ngay, dagiti ka anakak. Di magas da iti ayan ti katugangak, manang. At dalain tulod da. Ang umay da dito eh? Wan manang, Oh, nasaya at mat nga rod no kasta. Ay, italaang manan ang makumpleto tayo. wan nga rod manang. 2 atawan ada kami lang tinagselebrar dito'y balay. Ket sa balilat tamot ano kompleto tayo. Naragragsak ti Paskwa kan baro atawan, manang. Kumusta mo tantin negosyo yo, manang? Manmano lang ti customer ita. Ngam kaasi ti apo, adalat tamat. Sige ngay, kumusta mo ti garden mo, Loreto? Kasi itisigo na, manang. Basit lang mo ti ganansya. Addan to siguro Ne, at da kayo matgayam dito'y. Itay pa asap-sapulan kayo. Apay ko, Manong Roy. Awan mo't kit di. Kahit ko lang ti makiis-istorya kada kayo, Ay kat agtugaw kamutin adita. Naurnong sa ti istoryam. Tanasurok addo nga atawan asaan tay ang nagkakadwa. Ay katun, talaga nga adu ti istorya ak ita, manang. Iurek pat nagagi-istorya tayo. Ha? Mabalin, ti makitugaw ka na kayaw. Ay, when nanang. No adamot istoryaan nyo. Ay, ado, ti kayat ko nga istoryaan ka na kayo nga anak ko. Kas kakabsat, normal lang ti saan a pagkikinawatan. Ngam na saysayat latta, ti agiin nanos, agpipin na kumbaba, kan agpipin na kawan. Iti kasta, agtalinaed anaragsak ti pamilya. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.